Dragi prijatelji, dobro večer. Evo polako prolazi ovaj 4. dan ove teške i surove borbe za radnička prava, za moja prava, za pravo svih obespravljenih radnika u Crnoj Gori. Na samom početku ja moram da zamolim oca Predraga Šćepanovića da mi blagoslovi odluku koju sam donio, a ona se odnosi na to da ne mogu preći na strogi post, jer bi se to kosilo sa nekim mojim ljudskim i moralnim principima i to bi bio razlog protivničkim botovima i svima onima koji misle da moja borba nije ispravna, da pokušaju da nađu načina da ovo nije iskrena borba i da je ovo nešto gdje bi ispalo se ja foliram. Tako da je to razlog, ja ga molim da mi kao bratu u Hristu, kao svešteno lice, oprosti što nijesam mogao izaći u susret njegovoj molbi, bratskoj, ljudskoj, da pređem na strogi post. Drugu stvar koju želim da saopštim sa vama jeste da su me danas posjetili oko 12 časova i 15 minuta državni sekretar u Ministarstvu kapitalne investicije, gospodin Zoran Radunović, zatim gospodin Ivanović, predsjednik odbora direktora željezničkog prijevoza Crne Gore, i gospodin Kaluđerović, pomoćnik izvršnog direktora Crne Gore. Razgovor je trajao oko 2 sata. Oni su pokazali dobru volju, izrazili bojazan i brigu za moje zdravlje, ali iz njihovog razgovora nisam zaključio da su spremni da izađu uzet mom prvom zahtjevu koji se odnosio na smjenu 2 menadžera iz željezničkog prijevoza Crne Gore, a što sam im ja u svom razgovoru saopštio da je to uslov svih uslova da bi mogli da pričamo o drugim stvarima. Ja sam taksativno i po mom mišljenju vrlo argumentovano iznio sve navode koji potkrepljuju taj moj zahtjev, sve nepravilnosti koje se dešavaju u željezničkom prijevozu Crne Gore. Oni nisu mogli da vjeruju. Gospodin Kaluđerović je donekle potvrdio da postoji problema, da je tu da smo tu da to rešavamo, da sve to, ali da za to treba vremena, da za to treba neka komisija, nešto. Ja moram biti iskren i korektan. Gospodin Kaluđerović je u jednom momentu rekao odustani od štrajka, evo ti ja nudim svoje radno mjesto pomoćnika izvršnog direktora. Ja kažem, ja nisam takav čovjek, ja to ne želim. Ja želim da se nešto riješi u korist svih radnika željezničkog prijevoza Crne Gore, svih radnika željezničkog sistema Crne Gore i svih radnika u Crnoj Gori. Ovo što se radi, ovo stvarno nema smisla. Ovo je jedno bezakonje, ovo je jedan javašluk, ovo je uništenje ogromnog materijalnog bogatstva koje mi imamo. Sam njima rekao, znate li vi da ste sa ovakvim kadrovima, sa ovakvim načinom, sa ovakvim postavkama, postavljanjem, ovdje nisu izvršeni izbori u menadžmentima, ovdje su postavljanja, ovdje su sve ljudi postavljeni, a da za tako nešto nisu imali dobre argumente, nisu imali CV koji su odgovarajući. Gospodin Ivanović mi je rekao da je on se upoznao donekle sa mojim CV-om na nekom konkursu i da mu je bio vrlo zanimljiv. Nije vjerovao da postojim ja kao takav, da postojim, da imam nekog tolikog znanja o željezničkom prijevozu i da je spreman da u svakom momentu razgovaramo, ali uslov je bio da ja prekinem sa ovim. Ja sam i rekao, ako vi nijeste spremni, i ako nemate snage, i ako nemate volje, i ako prva 2 čovjeka koja sam stavio da podnesu ostavku nemaju moralnu obavezu da podnesu ostavku, neka ja platim to životom. Ali odavde neću izaći dok se ne ispune moji zahtjevi. Živ neću izaći. Živ. Moguće ću izaći na neki drugi način, ali živ neću. Tako da, na kraju sam ih zamolio, mada ponovno podlačim. Njima hvala jer su oni, bar je tako djelovalo, bili zabrinuti, bili vrlo uzbuđeni, bili
po njihovoj priči spremni da mi pomognu. Čak sad se ispostavilo da jeste, istina je tačno, potvrdio je Kolođerović, da, napravljeni su neki propusti, vjerovatno su napravljeni propusti, ali živi ljudi moraju da prave propuste, daj da vidimo da to prevaziđemo. Povučene su svi te ponude aneksa, daj evo da vidimo, iako je, da razgovaramo i o tim diskusijskim raspravama koje su vođene protiv vas, da evo sve, ali morate prekinuti štrajk glađu. Ja sam rekao da neću prekinuti štrajk glađu, bez obzira na cijenu i na žrtvu koju dajem. Treću stavku koju želim da vam s vama podijelim odnosi se na posjetu ekipe iz Alternative na čelu sa Veskom Pejakom, koji su došli da me posjete, da porazgovaraju, i oni su me molili da prekinem sa štrajkom, da će se oni maksimalno uključiti sa svim svojim aktivnostima. Ja sam ih zamolio samo da mi pomognu, kad su već spremni na to, da mi pomognu da se razbije jedna medijska blokada oko čitavog slučaja, jer osim prvog dana, koliko ja vidim, i drugi dan je malo dan je objavio nekoliko redka o svemu tome, niko ništa ne izvještava. Ne mora da izvještavaju. Znači, nisam ja ovdje izašao i došao zbog medijske reklame i da bih sebi medijski reklamirao. Nisam ja srećan zbog svega ovoga što se dešava i sad čim moram da se borim, ali sam bio primoran. Moguće da me sam Bog natjerao na ovo, da mi on ovo namjestio, potpuno nesvjesno. Da ste me pitali prije mjesec dana ili prije 20 dana ili prije možda 10 dana, hoću li se ovoga prihvatiti, ja bih rekao neću, ja nemam snage da to izdržim, pak sam ja čovjek u zrelim godinama, iako sam u fizičkoj kondiciji dobrim, ali nešto je prelomilo mene, uspio sam da ubijedim porodicu da mi da djelimično saglasnost. Oni nisu srećni, zadovoljni, pate zbog svega ovoga, ali tu smo gdje smo. Jedan od argumenata, vrlo ubjedljivi, koje sam iznio pred ekipom koja je bila sa mnom razgovore, bio je ta krivična prijava koja je podnešena protiv gospodina Šestovića i njegovog tima, a vezano za slučaj koji se desio 5.10.2021. godine, kada je došlo do udesa u stanici Bar, do sudara između putničkog voza i dizel lokomotive. Tom prilikom je povrijeđen pomoćnik mašinovođe s dizel lokomotive i ja mislim da je još uvijek na bolovanju. Šta se desilo prilikom tog, svemu tome šta je zabrinjavajuće? U saobraćaju su takve nesreće, dešavaju se. Znači, nije to neki slučaj koji se ne dešava i u drugim zemljama. Čudno je to da mašinovođa koji je upravljao elektromotornim vozom, jedan česti čovjek, pošten čovjek, inače je i on Vranešanin, iz Parazlama, rodom iz Vraneške doline, poznate čestite porodice Leković, moje kumovske porodice, nije znao da nema ispravan ljekarski pregled. On nije znao. Kad je odmah kad je došao par dana, oni su ga tražili od njega da ide da vadi ljekarski pregled i ustanovilo se da je njemu ljekarski istekao, da mu nije bio komplet. Ali ono što je zabrinjavajuće u svemu tome, drugostepena komisija koja je radila taj slučaj je dobila kopiju ljekarskog pregleda u kojem je bilo sve ok. Navodno bilo je sve ok. Međutim, ispostavilo se posle da se radilo o falsifikatu. Podnešena je krivična prijava, još uvijek nema nikakvih odgovora na sve to i ja sam danas pitao gospodina predsjednika odbora direktora Ivanovića, da li je to normalno? Da li je to normalno i da li je on srećan i ponosan što je na čelu jednog strategijskog menadžmenta gdje mu operativni menadžment ima takve propuste? Onda sam ga postio na još jedan propust koji je vezan za sličnu situaciju, to je da su u Baru dva mlada momka primljena da odrade rad pod nadzorom, kasnije su primljeni, odradili su, položili stručni ispit i ispostavili se da nisu priložili, da nemaju ljekarski izvještaj, ljekarski nalaz. Stari željezničari, ljudi koji se bave zaštitom na radu, ljudi koji se bave sigurnosti i bezbednosti ljudi,
shvatit ćeš o čemu ja pričam. To je nešto što je neshvatljivo. Nijedan radnik u izvršnoj službi željeznice, bilo koje na svijetu, ne može da spočne radni odnos i da pristupi bilo kojoj vrsti rada pod nadzorom, samostalno, ne znam kako, a da prije toga nije pribavio ljekarsko uvjerenje. Ne može da se upiše u školi, ne može da upiše da počne školovanje za poslove izvršne službe što neće otići u ustanovu i da donese ljekarsko uvjerenje. Ja sam naveo još masu stvari i masu propusta koje su katastrofalne, koje ne smiju se desiti, improvizacija, svega. Znači, ja sam od ta 2 sata, najvjerojatnije sam ja, 60 minuta sam ja samo iznosio, govorio, pričao. Oni vjerovatno nisu vjerovali, čudili su se, uvijali su ramena. Ja sam tražio, evo sad, izvolite, zovemo pravnu službu da ja navodim navode, da oni donose dosije, podatke. A ako sve ovo nije tačno, ja odoh, nikome živi živjeti neće. Ali ako je ovo sve tačno što navodim, ja vas molim da postupite po ovim zahtjevima, a u skladu sa ovlašćenjima koje imate. Jedan kao državni sekretar, drugi kao predsjednik odbora direktora. Nisam ja tražio da on kao predsjednik odbora sam donese odluku, nego sazove odbor direktora, sazove menadžment, znači strategijski menadžment, da iznesem svoje, ne bježim da se suočim u otvorenoj priči, da se suočim i sa gospodom koju ja ovdje prozivam i okrivim. Međutim, nisu iskazali dobru volju. Rekli su da su spremni da sve to istraže, ali to je dug proces koji mora da traje dugo. Razišli smo se u vrlo prijateljskom tonu. Ja sam im se zahvalio, pozdravio i zamolio ih da ako nisu spremni da ispune moje tačke koje sam postavio, posebno prvu, da ne dolaze jer mi troše snagu. Ja vrlo emotivno u svemu tome pričam. Željeznica je moja druga kuća. Koliko god da neko ima mišljenje o mene, vidim tamo da neki se pojavljuju, pakvanje tableta, ne znam ovo, ne znam ono, to je smiješno. Mislim, to je sitno. To su ljudi koji tako nešto žele da kažu za mene sa malo duše. Sa malo duše. Ja sam potpuno drugačiji čovjek. Oni su danas rekli da su promijenili mišljenje o mene kao čovjeku, da su me vidjeli, kad su porazgovarali, kad su čuli. Sad čim ja to raspolažem u svakom pogledu, i intelektualnom, i kako hoćete, i moralnom, i ljudskom. Imao sam usad da im je još žalije što prolazim kroz tu Golgotu. Svjesni su, rekli su mi da su uvidjeli da sam povrijeđen, da mi je nanešena bol, da nepravda učinjena. Iskazali su određenu vrstu dobre volje da mi kao izađu u susret, ali ja ne vjerujem nikome dok se nešto ne staje na papir, definitivno potpišu obadvije strane i na to stavimo tačku. Ako su 2 funkcije, 2 menadžera koja se nisu pokazala doraslim funkcijama koje voljaju bitnije od života jednog građana Crne Gore, nema veze o kome se radi, onda neka bude tako kako je planirano, kako je Bog odredio. Još jednom vam se zahvaljujem i kažem da svi vi koji brinete o mom zdravlju, da ste potpuno opušteni, ja se osjećam dobro. Vjerojatno tamo vidjeli ste, sve na vrijeme koristim tu jedan ležaj da se malo odmorim. Ali kad je radno vrijeme, kad je radni dan, ja to sve dovedem u ispravno stanje. Kolege i koleginice koji ovdje obavljaju svoje radne obaveze i rade, nema smetnji, ja sam potpuno tu u jednom ćoškiću ispod kamere, tako da ovi koji su vidjeli slike moje sa gospodinom Pejakom i sve, neka ne misle posebno moja porodica da ja nisam dobro, ja jesam dobro, ne dobro, nego sam odlično, čak imam utisak da bi sad mogao da odigram jednu fudbalsku utakmicu tamo sa mojim drugarima, profesorom Slobodanom Šurovićem, Veskom Milićevićem i svom tom ekipom što smo svojevremeno igrali fudbal. Draškom Rakočevićem, no je Draško povrijeđen sad pa ne bi mogao da trči, leži i vrata u krevetu i gledam i daje mi podršku i tako. Hvala vam, ako Bog da, gledamo se sutra oko 12 sati. Svako dobro i živjeli.